Nanti utingira kirim na karambu. Ubere poti kaithiro nyombe. Sawa, kabera. Aki ngakumiss. Yao niko miss mwana nikiote kwenda tutania. Kiethera kule mtonde ngenda. Iwe tuita. Lakini client yu augita kare ticket ya mtu mwake. Omenya imagine dengi wai gukurira. Oga boy koderi. Okira. Tane. Na kuchoka no, kuchoka mtu achoko tuku. Hapo tagana ndi ombo choko waki. Okay, tanguina kairi tuku. Mboto bona ko ambo kana ntende boy kani o mo to kana kanya ko mbona. Na ndika inai. Maende ankurekeria wite lakini mbisa sikunde kurabugetira omikyo guntumira mbisa na ndiche na dinai mbisa no mwanga ngoto no gakaka kanya lakini wage kanya gokuga ndenda sionde kanya gatiumba kura sawa ntu kuria na tandegire gwa bimiro change ori mona abantu bayaki na ugonto wajira kugaruka mambo ya technology. Wasera technology. Untu kumenye bijombere kwa rero wanda. Na ndi bathithirio u. Batumire technology kuthondeka guntu ku. Mbere no gintu kira bara yake akimaguta. Bayukire maguta yara. Baya thondeka. Na ndi batumaira. Izo yatumita nini change u. Hare rengi mpera na sinyomba cia nau. Cia kianga muthangene. Ititona na ndana na muntu mudanga jutumba gwatira. Na ndana na kutu mwana ndo kumenya. Naja na nyomba ura chaka ona chaka u tukienyeji. Lakini nara nyomba keta nyomba kona ekiro musingi kabisa bakenja ndi kabisa. Halafu bagekira musingi jo strong. Nyomba unyeke jambio teme ya. Ana ndena menyanya nau. Mbiga winya kwira itawa sinu. Makarakara hata na nimpiga wai angai mpio angai. Na ndena hata nakura bathithitie. No kuona tika sinu nya tika yonekano abathondekete abaithithiritie hao. Beta bakathi kuno bakite nyomba. Nandi nyomba bu bagekira into manyamu yange tawa ya conditioner. Na ndi kwa cool. Kwa cool na ndi baga sinu gai form. Na ndau na ndi baka anto bageta bantu nyi beta ko thithia ngi tawa ice skating. Ndi gura ni ndongi we. Ndi guru ni ndongi. Kwanza ngawikia no bona beta ko ndakarakara ngakujira nako tu ito ati urambije ngo sumbure ngogi utembera atoita tugeta kama ka etera mbame bitare tu banga ni man tu banga wengi ukeja mbera ngogi sidiriyo kaitio tugeta otevena biashara na riro Nini mimi affected you na arwe. Pego na dhairo kire, tego ni nyangare utichio na street ni. Kurike ujanga ripaki ati totele dari ba bajana de nyanya na au. Imagine no come adonde ti stock yetu tande dinto 10. Ndio 10 akina arwe. Ni nyonge customer. Kwa customer karibu sana. Asante. Karibu. Ona karika pesa. Customer tuko endelee? Kwa ndio hapa. Na 1500.
dress ile mata kata. Ila tu gore ndio ke. Kirato bibi ya kuruka bibi ngibi ande. Kiki gore ndio ke. Keuke na 1300. Ina size 40. Size 40. Suota ile ingo teke. Bibi la bibi. Hiyo na bibi vya 2500. Kunya bibinge vya ini. Okay. Bina dinya bibi na. Kyo kireta beye mon je tu. Nya kiki. Kuna kiki blue. Kya blue kireo. Kika dio za kiki blue. In do hile inge a bit kidogo ni na bamba sasa kiki different na hiyo na kile ija kiki kya blue. Kya la ija kiki ageke. Oh, color plate. It's blue. Oh, it's blue. Alenda blue. Tara tu ngotika bibi leo. Neo design yake stock ila tu neo. Hiyo diga next time tukera tuena stock nje. Kina ke wale ndia te. Keu 1300. No type mo tu je. No, right different color Rendi ate. Na ngirie mo. Ngirie mo eje. Mainati. Ai murome hiyo te nje. Bwana baba ngabe Israeli nkuja kirigwa edanirira nande Jesu mwaga baba gote sharagirwa baba ningyo togiaga kowe je gitare agirita nje obanjire baba ngushokeria nkaro edanirira nande Jesu nuntu baba bora umbeta kugwa maromba jakwa Jesu mwaga baba ngunenkanira mukuru wakwa njana ciaku baba safari ria jete yandaga Kristo mwaga Eko kamutongeria na uruone baba eko gatuke pilot nuntu gwa winya mutura moyo baba nikenda akomba gukinya itheria mwathani umwabithanie na mitego yonde yankoma Jesu ningi akinya etheria baba wa Israeli tugagukumia na tucokeria nkatho Jesu tukwinaira baba ndwimbo cia saburi tukiuga wi mwathani tugukumagia na tuneneagia rĩtwa rĩaku Jesu mwega kwa mwene nyamurungu gwa numbaga jonde Jesu igwa baba wa Israeli mwene bionde mutura moyo baba gwe nigugira baba twaromboga atwa twacua tukona ningi twaringaringa mwari baba ugaturugurira nikio ndakuria na giteo na kwenda gwaku mwene nyamurungu urogota baba Israeli kumukinyare theria mutura moyo nikienda baba komba gucemania kinya na mwana wa ore baba kumwiriria etheria Jesu na gwa mwene nyamurungu tugokumia kaire na tugucokeria nkatho Jesu Yendi. Yendi. Betul mana bro? Yes. Por ada? Betul. Yes. Nah, ada deh. Sister apa kanya deh? Betul. Okay. Kau accident ni apa kau? Tak bagi musuh kalau nak kau nyoto menda kalingi kagara. Kalingi kagara skire. Ai pole bwana. Ai, nke jomura ida bwana. Wewe jomura ida tedo. Tu pole. Nke jomura ida. Matedo ki. Kaenda? Are. Denda kundie. Denda tu jobi tu kai kita pernah. Tuku. Reko na reko. Lakini bwana kuona roho hizo. Ndio kwa raida. Are ya kaka kuona roho hizo tu. Nade ngiri kadisi kau. Kau hivi tu. Ayo rendi atia. Enye na ngiri lakini unongo kita kitenga kwa 800.
Kunena. Ah, kwenda Burana. Burana? Sawa. July ni raginye no kwanda vedero ina Burana. Kwanza hii ni matiri ina njega hii. Ine mwakorona. Ine mwakorona. Ari murume. Ine mwale njega. Kau kablu? Kau kablu. Hai. Ya ndio utauliza pesa. Pole. Teko na ngoga kwa sasa. Kau rendia te. Kau rendia te. Kau eje na 1400. Beye modia ko gitete buru 1350. Ti hongi no. 1300 modia buru. Sasa wankeza rainge. Mtoto kata spray tu. Si spray tu kuna tu. Spray leo. Kisha ndio nataka kuitoa. Haika 150 yake. Sasa ni ngapi? Hapo 150 yake. Hiyo tayari. Sasa ongeza mtu kwingi. Tione kireke. Mwana nduka. Ni mwana muno. Bona eria. Eria ritigarite eria kibao tu. Na kibao ito litenta eria musare jo kwena jo rajo tensumbura. Nongoyo wegana. Mpaju. Hani nkwenda nyanya. Na tutunya twambie cigana. Kwa kibao ito tugetaniria musare jo. Aya usakaratathi bau. Wekirire nyanya ithathatu. Utakombongera nyemo ito. Ai mamu, na uria nakwenderia wega. Mbora mwana. Aya, thank you. Thank you muno. Kawe ningi ole kumwana. Uhoro. Ndiye muthoko tianda ya kuririkania mantu mai kundi. Gikundi ndiritie muriganire. Biyo tirigani mingi no ntotoyete waku. Ni muthenya ucio ri kiongori. We neria? Iria ritigarite roya wa kibao tu. Kwenda rita mwende wotie bumbe kirago gakuga tigere. Nkaruge na ntie na mbecha ntie kama tambecha umenye. Wegi ndenga kunengeria twathi gikundini. No sawa. Sawa.
we. Natumira ngingano ati. Idano. Aya. Nija ndatumira 15. 15. Muka nyora ungetira shopping kanini. Na ndibyo tikati. Na tikati ngiri nyake. Inya? Okay, nande. Nande yungetikia kana no tumatumire kidogo. Ngeja kutumira $2. Dollars. Yes. Ogoko. Ai, murume. Inya biru chaku nande ndenda chijana. Dollars. Ai, kiroto. Nande unu kiroto nande ni ukikinyo una. Yes. Tiatera kuona. Nande ni mtunuja karuko maisha yose nje nande. Ndio ndio kuja sinje kabisa. Atiga mbetere mboni. Alafu isi ai. Atichai. Nyombo kateku. Aya. Won. Nungi ka watigwa. Onda. Nyombe kweri mtungi mwankara ngagorana na nyanda agorana ugato we. Ezi onde uni. Ai. Yes. Asante sana. Atigwa nande. Ngamanyera buru. Kabisa. Motembe. Ndege akaje ngetawe tete ndege kaimeli. Wazi. Bote kana kaimeli. Sasa mambo my dear. Turarije mantoja first class honor. First class. Leonuka. Flighting. Au inyaka ya utokara. Naro ndiro nyanga werugora. Araria nyamba tiote. Sasa. Yes. Halo, mata mai. Awe sasa? Oke, udah ya ta? Oke, nah dengar ini ata. Sawa. Bwana. Ulivyotoa nyombe njero abaina. Uliona tena ndiyo. Abaina kuona. Alafu ulivyotoa korone ku. Oni kwende na ndiwo to mandu twingi. Twingi shows to tungene. No nanti umba kunga. Neke mutambi atatire na ko murume. Aina wakarangu tutindi tano ndure etete kugine. Alafu na ndiro kwana tutana kanya karaga kumara twita nawo. Nyandeke atori mutembe ikeremire ndithio ndita nawe no tumbije. Ageta na soke na tikara muno. Mama wewe etete adire ngire etete no alafu asoke na ndire. Alafu mutembe. Ikedore kirenya abantithio. Nkorie. Wenda we kubwa ego kenda kwa antu bakwariria company. Yene thingo kiro kenda. Sawa baba butembize no butarire alafu kuimba kwenda gapati na ndire nombeni kwa yonde. Ini mtikiku Kongo migaka. Ndene inasabi. Tatakuanisha wena sabi. Na Mwarabu. Mutu Mwarabu karia nkara. Na ni uende na ndende kwaria. Mare mtu asije. Kawa ima. Guibanga. Mtu kamisi. Lakini yanko erege ntoke moya. Nyawata nao tokorikana and we will always be celebrating with you bro. Na ndio unyeni pomba holi babu atafana. Ndicho temba holi babu bwana. Lakini congrats man. Congrats.
Congrats bwana, man. iko geragere. Yani ndiko geri kuimagine time. Tega mbere, no kona ndiko kara tu Kenya wao tu mpako tena. Na wao tega mbere na. Imabu. Lakini uno kumenya ndenda kuthithia itija yako. Alafu kwa karate. Na kiboga ke biashara kya Antonya ndoga ngita biashara ni. No geragere tu. No geragere kaire. Ya koire. Kuchoka nchinzi kaire ntiumba. Mbeti tonyere kiondo. Alafu ite nchinzi kaire ai kutumbe kana ntioni gete tonya punto kuida. Lakini mwenye otontore, otonto bomo komenya. Aki. Inyana ndebote onto bomo ni ontoni ku yanto bambikara moyo. No kwana nto bara no bagorana na nyabona ba ya libonana bajoka skuru kaire. Anto bambikara moyo by the way. Utona nyamu to edo na twana twae. No kuzaga nyaba bado na bojoe. Andike ngugwira kithomo gite mwanka. Nyima Kithomo unyowe na yake ngana. Kakiwe na interest. Wendare niu na ora no tintu kutithoma gintu gikero na gintu gyo guteria na ndire ukandingirie tu ko ndera airport ntewe kyaneke uwo tambirite urambirite ugaitie isuro mbere urute Nairobi kana na ndinde ndo tambirite isuro no ntu ino kana gwikia ndege gwita airport nte kwenda gwita masafari kubukubu nte kwenda. Alafu nayo ngari kendo choka ne. Ochoke ngakunenkera. By the way ndakunenkera namba ya Jimmy no. Okay, kwenda ke mondra ndigirete ngotikira ngari. Na ndio nyo geto. Yewe gwitwa Jimmy no. Na ndio mbunda kunenkera namba bugabanga ore. Otete na kwa oni tena thina ni. Sasa otherwise bwana congrats bwana mukoro. Jimmy na ayo nyote tera bya jorando tumunda wewe. Oni nyande na kaindia. Ndona twetage mbicha oni. Mbicha etwarugira lanchia kasapaja ngakamata mekira kirimi antotina turugireta na reke nyome kikenene munone ntogiri yagasana kai kaindia te twambe ye kuruga twambe ye kuruga ndio rocha mbekere ngasi ne te bekere njangi yonde Kira rore vira twangania twindera bakeremi na kabete kionkombo wati bibi biaro tagwatia kaire kumenyera ri nakora ndechojo gwatika musere menyera kitaenga ngo wati kara napa ndechojo ya ushago monoko ndizo ri ra urigare chojo musere Nyenye nyako za mshante tare. Ikano hiki chinde teu. Ana mutembe yatete. Angaya ninge urago tena mataro kana. Na ndene kwa group ero tora mbira nukonda kumanga mbyanga ya. Tete kwa rejuvenation WhatsApp group. Tora mbira ana tante tera ndeke group ero. Onde admin ngakwa admin. Sasa. Halafu ina group kenge nduri ankoma kure keretwa kigitawa te gravity nokije kyo akonda kuma dai akonda kuma ni ante nati moja kudinga tete kyara gira mantunya mantuja mishene mantuja tena mana takenda sio tukonto pamamira mwa wakwaje no kubadimo kiwa tutu na ndio watigane nyana rutumanga message ngai unya andurera kuru wethera ambise ciatumiro January sikundi December no botuma turembisire wekuruka niyo ino gente da uma message ciao umbate othoma message ngiri ngiri zeri kuthoma rimu nako nandika matete mwe kwa na kitchen nyuma thai nya pamotira na musere jo mkamiuma ugo una nikethera ndeni mekwangu halafu pronto kwera ndipo mbere saira ku musore ngoro kani nyama uwa eri ngasi ombere kwe nocho ongeo baire nona ocho rukaga wata ukote nawe kunora nkuneki ukani ni kwiki muruke kiuma kya mwanki
kiwitha iganjara ugotetikagia abo waete kwase uwa bakabo wanjara uwete tumuruke mero je dalilo na mwanki ukaveruka wa kunuro kistin kike kebe kauringa aire kera roterero rude atoraske meme tunduje kwa onato baskete te ogo ako Niña va cuando mira ina gasa. ay ya ente kona yere Misa trombe atushoke nkalo baba tukujambira ku baba ithanirira nandi gatushoke nkalo cia mwanya ngaitamenya ko twendeta mutura moyo tukia nkatho nuntu bwaro twitite na ro tukinyithĩtie ngai tarima bya kurabi bimbere yetu bigatuika kiguni mĩĩrĩ-inĩ yetu ndiĩte na Jesu twaromba no cokia nkatho amen amen. Tatuja kwa bonande eda iretere muno okuiko tabu abo eda iretere teta tukagitata kamame tu ejange na tokole yo bitimba murume ndakana agwe ndio yo kwa abo za kwa kwenda tena Mugambe. Kama ajetu kana ngie na thina ndaka. Kama ajetu tezanga ironi. Pagiri ni arigole ya ukaro. Utera irio Mugambi irio jo kwenda murume ingie na thina ndira nyate kwenda ndaka Hello. Hey, my dear.
Uvana atia? My dear, wadani ngomisite. Ithuĩ twĩ sawa. Moria onake ai sawa muno. No arathie na mbere na cukuru. Ni na gutinda agithaka we nawe ni umwisi. Ni ithako rĩake rĩtithiraga. Na ngurie ũhoro wa wĩra. Ũguo nĩ wega. Koguo wĩra nĩ ũrathie mbere na wega. Good. Ona gũtirĩ na mbevo. Haya, kuigua ũguo nĩ nĩrakena mũno. Na tugakuona rĩ? Haya, tugweterere muno. Wanawegia mavinda mega. Haya, nĩtũkwaria. Bye. Na niĩ nĩngwendete. Bye. Yeah.